Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Ndongeye kubaha ikaze nshuti bagenzi mudukurikirana ku kiganiro umuco w'isabato muri rwa rukikirane rw'ivyigwa byacu bifise icivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Tugeze ku cigwa ca 5 kitubwira ngo kwakira imbabazi za Yesu gute. Mbega twakira imbabazi za Yesu gute? Nicyo cigwa tugiye kurabira hamwe muri rwa rukirikirane rw'ivyigwa 7 tuzorabira hamwe. Tugeze ku cigwa ca 5 kivuga ngo twakira imbabazi za Yesu gute. Kwice bugufi dusenga Imana. Mwami Mana yacu, turagushimiye kubw'imbabazi zawe twebwe abanyavyaha uturonkesha ku buntu n'uhabwe icubahiro. Tugushimiye ko uturonkeje kano kanya ngo twige ijambo ryawe, abadukurikirana kuri uno murongo w'umuco w'isabato ubane nabo, kandi imitima yabo ihazwe n'ijambo ryawe uzokoze Mwami. Ubane natwe rero twese muri kuri uno murongo, kandi uduhe imitima yo guca bugufi no kwemera ijambo ryawe rivuga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Dufise rero icigwa kitubwira ngo twakira imbabazi za Yesu gute. Kubera ko tumaze kurabira hamwe ivyigwa bitari bike, twabonye icigwa twaheruka ca 4 cavuga ngo amaraso ya Yesu niyo atwoza ibyaha. Mbega amaraso ya Yesu nimba atwoza ibyaha, umunyabyaha ashobora kuyakira gute? Izo mbabazi za Yesu umunyabyaha ashobora kuzakira gute? Niyo mpamvu abantu benshi barifuza kubabarirwa, ariko ntibazi ingene baza kuri Yesu. Imbabazi z'Imana ni ubuntu, ariko umuntu ategerezwa kuzakira biciye mu kwizera no mu kwihana. Muri ca cigwa twarabira hamwe icya 3 cyatubwira ngo kwihana niyo ntango yo kubabarirwa. Abantu benshi baragomba kubabarirwa kandi baragomba guhabwa imbabazi z'Imana, ariko kandi imbabazi z'Imana ni ku buntu. Ariko kandi abantu bategerezwa kuzakira biciye mu kwizera no mu kwihana. Bisigura ngo umunyabyaha agomba kwizera imbabazi z'Imana, akizera amaraso Kristo Yesu yatangiye ku musaraba Karuvari, hama kwemera kwihana, akamera nka wa mwana w'icangazi, agaca bugufi umutima wiwe ukemera guca bugufi, hama akabona guhabwa imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mu gitabo ca mbere ca Yohana igice ca mbere ku murongo w'9, Bibiliya ivuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizigirwa igororoka. Ico nico gituma ishobora kuduhara ibyaha byacu, Imana yacyabwa icayiro cyane. Bibiliya rero itangaza ko neza ko umunyabyaha amaze kwizera akemera kwihana, uhoraho ari wo kumubarira ibyaha byiwe mu gihe yabyatuye akabyihana, kandi uhoraho niwe agororoka ashobora kumuharira ibyaha byiwe. Mbega nawe uragomba guharirwa ibyaha byawe? Niwemere wakire Kristo Yesu, niwemere kumwizera, kandi wemere kwihana, urashobora kuronka imbabazi z'Imana. Imana ihagucayiro cyane. Kumenya ko dukeneye imbabazi hari ikintu gihambaye cyane. Abantu benshi ntibazi ingene bagomba kuronka imbabazi. Umunyabyaha agomba kumenya ko agomba kuronka imbabazi. Intambwe ya mbere ni ukwemera ko dukeneye Imana. Umuntu atemera ko agwaye ntashobora kurondera umuvuzi. Mbega ndibabaze ikibazo namwe muri ko murankurikirana, kandi umuntu wese yishure mu bwenge bwiwe. Mbega umuntu atagwaye yoza kurondera muganga? Ntibishoboka. Ariko umuntu agwaye niwe aza kurondera umuvuzi. Bisigura ngo umunyabyaha hari intambwe agomba gutera, kandi hari urugendo agomba gufata kugira ngo ashobore gushika kuri Kristo Yesu. Niyamara kwemera ko umunyabyaha atera iyo ntambwe, kuko nta kindi umugwayi aronderera muganga atari kugira ngo akire. N'umunyabyaha rero niko bimugendera, agomba gutera intambwe akarondera Kristo Yesu kugira ngo bikunde ashobore gukira. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 23, Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Bisigura ngo rero abantu bose barakeneye Imana, kuko ubwiza bw'Imana ntibashobora kubushikira kuko bakoze ibyaha. Imana yacu turwanire cyane. Mugenzi,
umugenzi uriko urankurikirana kandi uriko uranyumva, ndagomba ngo usobanukirwe ibi bintu, ndagomba ngo usobanukirwe ibintu kuri kino kigo cyacu kivuga ngo twakira imbabazi z'Imana gute, twakira imbabazi za Yesu gute. Umuntu agomba kumenya ko ari umunyabyaha, kuko abantu bose twakoze ibyaha kandi ntidushobora gushikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu kwemera amakosa yacu ntibidutesha agaciro, ahubwo bidufasha kwegera Yesu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Kwemera amakosa, mu kigwa cya gatatu twarabiye hamwe, twabonye inkuru y'umwana w'icangazi, uwo yemeye ko ari umunyamakosa, atahura ko yakoze icyaha kiremereye cyo konona ubutunzi bwa se. Amaze kwemera ibyo yafashe umwanzuro wo kugaruka, kandi amaze kugaruka yaramenye ko akeneye imbabazi z'Imana, atahura neza ko kwemera icyaha ciwe kitazotuma aba umuntu agayitse, ahubwo kandi byatumye aba umuntu w'umunyacyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Kwemera n'ibyaha byacu kandi tukemera ko twamenje kandi twagiye kure y'Imana, bituma duhabwa imbabazi z'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ingingo ya kabiri tugiye kurabira hamwe, kwatura no kwihana. Umunyabyaha akeneye kwatura no kwihana, kandi iyo umunyabyaha yatuye nibyo bituma ashobora guhabwa imbabazi. Niyo mpamvu kwatura ni ukuza imbere y'Imana tukemera ibyaha byacu. Ukwihana ni guhindura inzira tukava mu cyaha. Imana idufashe cyane. Kwatura ni kuza imbere y'Imana. Mbega biriya bivuga kwiki? Mu gitabo cy'Imigani igice cya 28 igice cya 13 Bibiliya ivuga ngo, mu gitabo cy'Imigani igice cya 28 igice cya 13 Bibiliya ivuga n'amajambo avuga ngo, upfukafuka ibigaha bitanye vyiwe ntazoronka umugisha, ariko uvyihana akabireka azogirirwa ikigongwe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mugenzi uriko urankurikirana, Bibiliya itangaza neza ko umuntu w'umunyabyaha avuga ibyaha vyiwe, ibigaha bitanye vyiwe ntazobiharirwa, ngo ariko uvyatura akabireka azogirirwa ikigongwe. Rero ino ngingo irahambaye, ingingo yo kwatura no kwihana. Bisanga umunyabyaha yatura ibyaha vyiwe, hama yemeraza imbere y'Imana, atangaze neza ko yamenje kandi yishe amategeko y'Imana. Guhera ubwo umunyabyaha agirirwa ikigongwe kandi agahabwa imbabazi z'Imana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu nimba uri kurankurikirana kandi uri kurakurikirana iki cigwa cacu, ngomba ko utahura ibintu neza, kuko imbabazi z'Imana zirahari ku bwawe. Ariko kandi none ni gute umunyabyaha ashobora kwakira imbabazi z'Imana? Ni gute umunyabyaha ashobora kwakira imbabazi z'Imana? Muri iki gitabo cy'Imigani igice cya 28 ku murongo wa 14 havuga ngo, hahirwa umuntu yama yiyubara ariko komantaza umutima azogwa mu vyago. Hahirwa umuntu yama yiyubara ariko umuntu akomantaza umutima azogwa mu vyago. Bisigura ngo umunyabyaha adatahura neza ko ari umunyabyaha, ngo amenye ko yakoze icaha kandi amenye ko akeneye imbabazi z'Imana kugira ngo azihabwe. Uwakomantaza umutima wiwe, ujya mwana w'icangazi yakomantaza umutima wiwe akankakuza kuri Yesu, akankakuza kuri se, ntabwo ari gushobora kuronka imbabazi. Ko kandi yamenya ko ari umunyabyaha. Amaze kumenya ko ari umunyabyaha, caraza aratura avuga ati, data nacumuye kuyo mwijuru kandi ncumura n'imbere y'amaso yawe. None rero sinkwiye kwitwa umwana wawe, fumungire wo mu bacangero bawe. Yumvise guca bugufi k'umwana wiwe, kandi yumva ko yatuye icyaha ciwe, ko yamenje kandi agakora icyaha kiremereye cyane. Yafashe umwanzuro wo kumugirira imbabazi. Uko niko Kristo Yesu arindiye umunyabyaha kugira ngo amuhe imbabazi. Bisanga umunyabyaha yemera icyaha ciwe kandi acature. Amaze kucatura ahindukira ave muri ico cyaha, afata umwanzuro mushasha wo gukorera Imana no kumvira Imana no kugenda amategeko yayo. Imbabazi z'Imana zihazigaragara kuri uwo muntu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mbega dukeneye imbabazi z'Imana agute? Dukeneye imbabazi za Yesu gute? Nico cigwa cacu dufise uyu munsi. Ariko kandi utibagira ko dufise ikivuga kivuga ngo, nawe Yesu arashobora kukubabarira nubwo byaye bimaze kuba birebire. Yesu arashobora kukubabarira kandi izo mbabazi zihari ku bwawe. None rero ni gute tugomba kuzakira? Ni gute tugomba kwakira izo mbabazi z'Imana? Bisaba ngo umunyabyaha yemere kwihana, kandi amaze kwihana ace bugufi muri we, agira umutima ujanjaguritse. Imana ihabwe icyubahiro. Agira umutima ujanjaguritse. Niyo mpamvu aya majambo dusanga mu gitabo ca Zaburi. Mu gitabo ca Zaburi amajambo ahambaye cyane, ari amajambo ahambaye cyane. Zaburi ya 51 Dawidi yavuze ano majambo avuga ngo,
ngirira ikigongwe Mana kuko imbabazi zawe kubw'isinzi ry'imbabazi zawe usibanganye ibicumuro byanje, unyuhagire rwose uko yabitanya kwanje, unyoze icyaha canje kuko nzi ibicumuro byanje, icyaha canje cama imbere yawe na ntaryo. Imana itugwanire cyane. Dawidi yatahuye ko ari umunyabyaha kandi atahura ko yatakaye imbere y'Imana, yemera icyaha ciwe, yemera ibicumuro byamaze kwemera ibicumuro byiwe, asaba imbabazi Imana. Ni wewe ubwawe nacumuye ko, nakoze ikibi mu nyonga zawe, byabaye bityo kugira ngo uboneke nk'ugororotse, niwavuga kandi uboneke nk'uroranye niwaca urubanza. Raba nabumbano kugabitanya mu byaha niho mama yambyariye. Imana yacu irwanire cyane. Dawidi yatahuye ano majambo. Mugenzi uri kurankurikirana, ndagomba ngo ano majambo tumaze gusomera hamwe mu gitabo cya Zaburi ya 51 uyasobanukirwe neza. Dawidi yatangaje ko akeneye imbabazi z'Imana kandi atangaza ko akeneye ikigongo cy'Imana, ariko kandi ibyo ntiyabitangaje uko nuko yari yemeye icyaha ciwe, agatahura neza ko yakoze icyaha imbere y'Imana, kandi agatahura yuko icyaha ciwe cyagaragaye ngo cyaba imbere y'Imana na ntaryo. Amaze gusobanukirwa ivyo, yamenye neza ko agomba imbabazi z'Imana, kandi yamenye neza ko kubw'ubushobozi bw'Imana ashobora guharigwa agahabwa imbabazi. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Raba, ugomba ukuri hirya mu mutima mu bw'ibwoko bwawe, uzomenyesha ubwenge, unyezeshe Ezobu ndera, unyuhagire ndabaderere nkuru kurusha uko sheregi yera, unyumvisha umunezero no guhimbagwa kugira ngo amagufa wavunye anezerwe. Hisha inyonga zawe ibyaha byanje, usiribanganye ibigabitanyo byanje byose, maze undeme nk'umutima utunganye, unsubize nk'umutima uhamye, ntunekureho mu nyonga zawe, ntunkure ko mwemu wawe yera, unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unshigikirishe umutima, ushire icira, niho nzokwigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Imana ihabwe icubahiro cyane. Dawidi yatangaje n'amajambo kandi ari imbere y'Imana, afise umutima uciye bugufi, umutima ugaragaza ko ari umunyabyaha, kandi umutima ugaragaza ko agomba imbabazi z'Imana na ntaryo. Asobanukirwa neza yakoze icyaha kiremereye, asobanukirwa neza ko yatandukanye n'Imana, atangaza neza ko agomba imbabazi z'Imana kandi atakindi azigombera uretse kugira ngo aharigwe. Ariko kandi Dawidi yaraciye bugufi. Sinzi ko wamaze kumva no majambo tumaze gusomera hamwe. Dawidi yaraciye bugufi, umutima wiwe wari umaze gutahura neza, umutima wari umaze gutahura icyo ijambo ry'Imana rivuga, umutima wari umaze gutahura ko natakwihana tazoronka imbabazi z'Imana, yaciye bugufi, yemera icyo Imana ivugana nawe, yemera guca bugufi, kandi ibyo byatumye ashobora kuronka imbabazi z'Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Byatumye ashobora kuronka imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu nawe imbabazi z'Imana ashobora kuzihabwa. None mbega abantu b'Imana mushobora kwakira imbabazi z'Imana gute? Bigenze gute? Imbabazi z'Imana zibonekera hehe? Bigenda gute? Paulo nawe yarazihawe. Niyo mpamvu yanditse ano majambo mu gitabo cya mbere cya Timoteyo, igice cya mbere ku murongo wa 12, ashima ukuntu imbabazi z'Imana zihambaye, ashimiye n'imbabazi z'Imana zabonetse kuri we. Yavuze ngo, ndashima Kristo Yesu umwami wacu, yabinshoboje kuko yanyiyumviriye ko ndi uwo kwizigirwa, akampa ubusuku, naho nabanje kumurogotako no kumuhiga no kumwambika ibara, ariko ndaragiriye ikigongwe kuko nabikoze ntabizi ntarizera, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri jewe bono kwizera n'urukundo urubonerwa muri Kristo Yesu. Imana yacu icubahiro cyane. Mugenzi uriko urankurikirana kandi unkurikiranira ku kiganiro umuco w'isabato, ndagutumirira ngo utahure n'amajambo tumaze gusomera hamwe. Paulo nawe yashima imbabazi Imana yamugiriye, nubwo yarasanzwe ari umuntu ahiga abantu b'Imana, akaba asanzwe ari umuntu w'umwicanyi waruhebwa, ariko kandi igihe Imana yamugirira imbabazi, none kimwe Paulo yatanze ekada. Ariko kandi Paulo igihe yumva ijwi ry'Imana rimubaza ngo umuhigira iki ga Sawuli, Paulo rero abagira ati, urinde ga mwami wanje, urinde. Hari intambwe ugomba gutera yo kwemera icyaha cyawe,
Pawulo yavuze ngo naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi kandi ntarizera. Birashoboka ko nawe ushobora kuba wabikoze utabizi kandi utarizi, rero ni gute ugomba kwakira imbabazi z'Imana? Niwemere kuri umunyabyaha kandi uce bugufi muri wewe, wemere wihanuze kuri Kristo Yesu, uhindukire kandi ushobora guhabwa imbabazi z'Imana. Imana yacu icyubahiro cyane. Kwizera ubuntu bwa Kristo Yesu, iyi ni ingingo ya gatatu ihambaye. Imbabazi z'Imana kugira ngo tuzihabwe nuko twizera ubuntu bwa Kristo Yesu bugaragarira muri twebwe. Ntidukizwa n'ibikorwa byacu gusa, ahubwo dukizwa n'ubuntu bwa Yesu nk'uko twabibonye mu Banyefeso 2:8. Reka iryo somo turusome kuko iryo somo rirahambaye kandi tuzorivuga ko kenshi. Mu Banyefeso 2:8 Bibiliya ivuga ngo ubuntu nibwo bwabakijijwe kubwo kwizera, nabyo ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Haleluya, ni ingabire y'Imana. Nagomba ndakubwire ngo imbabazi z'Imana ntuzihabwa kubera ko ibikorwa bihambaye wakoze, ntuzihabwa kubera ko usanzwe witabira amakoraniro yo gusenga, ntuzihabwa kubera ko usanzwe uri umuntu utanga ibigira 10 n'amashikanwa byinshi, ntuzihabwa kubera ko usanzwe uri umuvugabutumwa ahambaye, ntuzihabwa kubera ko usanzwe uri umuririmbyi ahambaye. Oya, ntabwo uzihabwa kubera ibyo, ahubwo imbabazi z'Imana uzihabwa kubw'ubuntu kuko wemeye kuri umunyabyaha. Kandi umaze kwemera kuri umunyabyaha, imbabazi z'Imana zigaragarira kuri wewe kandi urababarirwa atakabuza. Imana yacu icyubahiro cyane. Urabarirwa atakabuza. Imbabazi z'Imana ziba zihari ku bwawe. We gusa niwemere kuri umunyabyaha, niwemere ko watandukanye n'Imana kandi wemere kuri kure cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Wemere kuri kure cyane. Niyo mpamvu rero iyi ngingo ari ingingo ihambaye yuko umunyabyaha ashobora kuronka imbabazi z'Imana. Ni ingingo ihambaye kandi wowe uri kurankurikirana ugomba gusobanukirwa neza cyane, kubera ko ni ingingo iremereye kandi abantu benshi badasanzwe basobanukiwe. Kwa tuvuye ku ngingo ihambaye tubwira kwatura no kwihana ibyaha byacu, none tugiye kurabira hamwe ingingo ivuga ngo kwizera ubuntu bwa Kristo. Kwizera ubuntu bwa Kristo ntidukizwa gusa n'ibikorwa, ariko kandi radusaba kwizera ubuntu bwa Kristo, kandi ibyo bituma dushobora kubabarirwa tugahabwa imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu burya somo twarabye ryo mu Banyefeso 2:8 bitubwira ko twakijwe n'ubuntu bwa Kristo gusa, atari ibikorwa byacu, ataco twakoze. Ntibisaba ngo uririmbe cyane, ntibisaba ngo usigure cyane, ntibisaba ngo ubure umuntu asenga cyane, ariko kandi icyo bigusaba ni kumva kuri umunyabyaha, ukumva ko watandukanye n'Imana kandi ukeneye imbabazi zayo. Ibyo bimaze kuba muri wewe, bimaze kuba mu bwenge bwawe, ukamara kubisobanukirwa, nta kabuza imbabazi z'Imana uzozihabwa. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nta kabuza imbabazi z'Imana uzozihabwa. Niyo mpamvu abantu benshi batababarirwa kubera ko baba bagomba gucira imanza abandi kandi bataba batahura ko n'abaramenya ngo bagomba imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu iki gisomwa tugiye kurabira hamwe cyo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice 8 guhera ku murongo wa 1. Ndazamaje bivuga ngo umugore yafashwe asambana. Yesu aja ku musozi wa Elayono mu gaturuturu, asubira mu rushengero. Abantu bose baza hari, aricara arabigisha. Abanyabwenge b'ibyanditswe bo n'abafarisayo bamuzanira umugore yafashwe asambana, bamucira hagati, baramubwira ati bati mwigisha, uyu mugore bamuturumbukiye ko ariko asambana, kandi Mose mu byagezwe yatugeze kwicisha amabuye bene abo. None weho uvuga iki? Ariko abo babivuga ari ukumugeza ngo bamukure ku rwitwazo rwo kumurega. Ariko Yesu arunama. Yesu amaze kumva ivyo atangura kunama hasi, yandikisha urutoke hasi. Yesu icyo yakoze yaciye atangura kwandikisha urutoke hasi, maze bakomeje kumubaza arunamuka, arababwira ati utagira icyaha muri mwebwe nawe ari bamanza kumutera ibuye. Maze tugwanire cyane bagenzi. Hari abantu bibwira ko atari abanyabyaha kandi abagororotsi, kandi abo bituma bataronka imbabazi z'Imana, kubera ko imbabazi z'Imana zihabwa umuntu yatahuye ko ari umunyabyaha, yagereye kure y'Imana kandi akaba agomba kubabarirwa. Asubira kunama yandika hasi, nabo babyumvise barasohoka isorosoro, uhereye gukuze ugashitsa ku muto. Yesu asigara wenyene, bona wa mugore yarahagaze hagati. Umurongo w'10, Yesu yunamutse aramubaza ati yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Nta numwe yagucira urubanza? Nawe ati nta numwe mugenzi.
Yesu aramubwira ati nanje singucira urubanza, niwigire guhera ubu ntuzosubire gukora icaha, Imana ihabwe icubahiro cyane. Uyu mugore yaratahuye neza ko imbabazi z'Imana zageze kuri we, atahura ko bamuregana bari abanyabyaha kubera ko ntabwo bagumye aho. Mu bitabo bisobanura Bibiliya bimbwira ngo Yesu, ngo buri muntu wese yabonye Yesu yandika ibyaha byiwe hasi, abona ko nawe akwiye guterwa amabuye, aca ariyonjorora aragenda. Ariko kandi iyo bemera ko nabo ari abanyabyaha, bakemera ko nabo bakeneye imbabazi z'Imana, ntabwo bari gushengeza ujya mugore kugira ngo ashobore guterwa amabuye, oya, ahubwo nabo bari gutora ko abanyabyaha kandi bakeneye imbabazi z'Imana. Mugenzi uriko urankurikira, ndagomba ngo wumvirize iki gitekerezo neza, kandi umaze kugisobanukirwa ndakubwira ngo urashobore kumenya neza ko nawe ukeneye imbabazi z'Imana kandi zigaragarira kuri wewe, kandi Imana irababarira ibyaha. Imana irababarira ibyaha, ntabwo izoshobora kuvyibuka ukundi. Iyo Imana ibabariye iribagira. Imana ihabwe icubahiro cyane. Iyo Imana ibabariye iribagira, ntabwo igaruka ku byaha byacu. Niyo mpamvu nawe ndakurarikira kwitaba imbabazi z'Imana, kandi nawe ushobore kuzakira, ushobore kuzihabwa, kandi kubwo kwizera birakunda ushobore kuzironka. Mbega ni gute umunyabyaha by'ukuri ashobora gukomeza kuronka imbabazi z'Imana? Ni gute umunyabyaha ashobora gukomeza kuronka imbabazi z'Imana? Niyo mpamvu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo rya somo dukomeza kubabwira, twavuze ko tuzorivuga kenshi, igihe cya gatatu ku murongo wa 16, ariko turasoma umurongo wa 17 uvuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ariko ngo bari mu isi bakizwe nawe. Uwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utizeye aramaze, ariko utizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege waramaze gutsindwa n'urubanza, kuko atizeye izina ry'umwana w'ikinege. Uku niko gutsindwa kuko umuco waje mu isi, ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Gukora ibibi wese yanka umuco, kandi ntaza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe, ariko ukora iby'ukuri aza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe biseruke ko byakorewe mu Mana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Mugenzi uriko urankurikira, ndagomba ngo ibintu byumve neza. Yesu igihe aza ku isi ntiyaje gucira abantu urubanza kugira ngo abantu bashobore kurimbuka, ariko kandi yaje kugira ngo abantu bakizwe nawe. Bisigura ngo Yesu yaje gutanga imbabazi ziwe kugira ngo abemera kuzakira bafise imitima iciye bugufi, bafise imitima igomba guharirwa, kandi imitima ijenjaguritse bashobore guhabwa imbabazi z'Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Bashobore guhabwa imbabazi z'Imana. Mbega nawe ntuzikeneye? Mbega nawe ntukeneye imbabazi z'Imana ko ushobora kuzihabwa? Mugenzi, iki ni igihe cyawe, kandi imbabazi z'Imana zihari ku bwawe, ariko gusa yemera uce bugufi ushobore kuzakira. Imana ihabwe icubahiro cyane. Iki ni igihe cyawe kugira ngo uhabwe imbabazi z'Imana, kandi igihe Imana iba iriko irababarira, kandi igihe Imana iba igomba guharira umunyabyaha, nta kintu na kimwe yisunga, oya, ahubwo Imana icyo yisunga ni gutabara ko umuntu yaguye mu cyaha, kandi umuntu akaba akeneye imbabazi z'Imana, kandi umuntu agaca bugufi muri we, aca ashobora kuronka imbabazi zayo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro cyane. Niyo mpamvu hari isomo tugiye kurangiriza ko, isomo rihambaye cyane, kandi ugomba kuzirikana mu bwenge bwawe, mu gitabo cya mbere cya Yohana igice cya 3 ku murongo wa 22, Bibiliya ivuga ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera ibyagezo byayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Kandi icyagezo cyawe ni iki? nuko twizere izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yatubariye. Imana ihabwe icubahiro cyane. Mugenzi uri kurankurikirana, icyo dusaba Imana cyose irakiduha. Mu gihe usaba imbabazi Imana kandi ufite umutima wo guca bugufi, kandi ufite umutima wo ugomba kubabarirwa, Imana irakubabarira, kandi kubera kuba wizeye Kristo Yesu, imbabazi zawe zigaragarira muri wewe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Niyo mpamvu iki kigo cyatubwira ngo ni gute none tworonka imbabazi z'Imana. Twamaze kubona neza ko Bibiliya itangaza ko imbabazi z'Imana dushobora kuzihabwa atabikorwa dukoze,
atabitangaza dukoze, atari uko turirimba cyane kandi atari uko dusigura cyane, ariko tuzihabwa kubera ko twizeye Kristo Yesu. Isomo ryatubwiye ngo umuntu yizeye uwo mwana afise ubugingo buhoraho, ariko utizera amaze gutsindwa n'iki? N'urubanza. Nawe biragusaba kwizera kugira ngo ntutsindwe n'urubanza, kandi niwemera kwizera imbabazi z'Imana zari ku bwawe, kandi witegure kuzakira kugira ngo Kristo Yesu agutsindanishirize mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kubw'imbabazi zawe zabonekeye muri Kristo Yesu, nuhabwa icubahiro. Turagusabye ngo abana bawe ko bakurikirana ijambo ryawe biciye kuno murongo w'umuco w'isabato, ubaye gutahura imbabazi zawe kandi ubaye gutahura kuzigendera no kuzibamwo. Tubisabye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena.